Da, prije svega zadovoljni smo kako smo igrali, dobro smo igrali sve utakmice, šteta u zadnjoj ovoj nismo uspjeli postići pogodak, na tome moramo još poraditi da iz minimalno što je moguće manje šansi zabijemo što više golova i ništa, nastavljamo dobro raditi kao što smo i do sad dobro radili, slušati trenera i njegove zamisli i onda se ne bojimo nikoga i samo tako ćemo doći do rezultata. Na treningih je velika konkurenca, predvsem na sredini igrišča, nekaj igralcev. Ti si se uspel zaenkrat zacementirati, vse tekme si začel prvi postaviti. Pa dobro, sigurno da je to dobro za ekipu, da je velika konkurencija, onda to od svakog nas iziskuje da budemo što bolji i sigurno da je to dobro što se dobro radi i to samo može pomoći svakom od nas da bude bolji igrač. Dejal si, škoda, da v Kranju niste dosegli zadetka, je pa v zadnjih tekmah zelo dobra obramba, na 3 tekmah zapored niste prejeli gola. Pa je, to je sigurno bitno za ekipu, za samopouzdanje da ne primamo golove i tako moramo nastaviti svi zajedno raditi kao ekipa, ali nije to samo stvar obrane, to je stvar cijele ekipe od napadača koji nama veznima pomažu, a tako i mi onda obrambenima i sigurno da je onda lakše igrati svima zajedno obranu dok se svi zajedno pomaže. Kako si ti zadovoljen s pogoji, s soigravci, z ekipo nasploh v Ljubljani? Jako sam zadovoljan, za sad samo pozitivni dojmovi.